kuko ubutabera ngiye kubushakira ubutabera nija mu rukiko nija kuri polisi wakorewe hohoterwa ndagushoreye ngufasha kuboko kujanye ku rukiko uyu muntu yakorewe hohoterwa 1 2 3 afite ibimenyetso bigaragaza nyiri kubukora hakitaba ubutabera nguko naguteye intambwe kuvana aho wari uri mu bwigunge nakujanye mu mategeko nico gituma hano kuri YouTube tubohazanye uburenganzira tubohaje kwashakira uburenganzira oya nugukoresha ikiganiro nuguheza ari amakuru ntabwo ari uburenganzira ubutabera agiye kugushakira oya agiye kudandaza ya nkuru yawe nimba ari inkuru nziza imeze neza ishimishije ni sawa nimba ari inkuru imeze nk'izo za takataka tuvuga nayo areshira ku isoko nibona bayigura kuko gare company zigura takataka imyanda ubigereranyije rero nk'ubwo butabera bwo kuri social media bura n'imyanda babazana kuko ubutabera ngiye kubushakira ubutabera nija mu rukiko nija kuri polisi wakorewe hohoterwa ndagushoreye ngufasha kuboko kujanye ku rukiko uyu muntu yakorewe hohoterwa 1 2 3 afite ibimenyetso bigaragaza nyiri kubukora hakitaba ubutabera nguko naguteye intambwe kuvana aho wari uri mu bwigunge nakujanye mu mategeko ni ubucuruzi ariko hari ubwo ushobora gucuruza risk zikaruta intere ubushinjacyaha wewe wagiye kuvuga ikintu kimwe ngushike winjije mu bindi bitatu kandi bigize icaha iyo uvuze ngo nibs tabihamye ufite ngomba kugujana amategeko jewe sinja kuri YouTube cyo ndagukoresha amategeko numara gushika utangire gusobanura kandi rero kwereka ko gabye bigora umuntu ushobora kuba arakubwiriye amakuru ari ku muhanda muzagara muri kiko yihakanira numara utangire kugwana no gushaka ibisubizo udafitiye ibihamya ubutabera bushakirwa mu nkiko bushakirwa mu mategeko iyo hari cyahungabanyije uburenganzira ariko iyo uburenganzira butahungabanyijwe uzuja gushakira umuti aho udashakirwa kandi kuko nyine nta kiba cabaye kuko urebye hari inkuru yose igize ikintu cyose kigize icyaha kija mu mategeko kuko mu mategeko hari ibihano biteganyijwe uwakoze iki ahanishwa iki uwakoze iki ahanishwa iki ariko iyo nyine kitabaye kuri social media uza kuhasebereza uwundi kugira nyine ngupfe kumwanika gusa ntabwo biri kure nukomeza inkuru zidafite igihamya uzishora kutazasakuza kutazogukanga noneho hiwe mukanga kavamwe muri ese kubera ko udatekereza ko kubera ko umva ko kumutera ubwo bari arico kibazo inkuru zisabanye ko atari ca ikibazo ntigikemurwa n'ikindi kibazo nyine ubundi ilafa ari kureba ngo sura mu ntica tumye vuga niki hakozwe inkuru zisebanye zidafite fact kuvuga kose gasi kwiza kuvuga ibitari ibyo udafitiye ibihamya ubundi inkuru igize icaha n'ubundi twaranabivuze wihamyageze mu rukiko wihamyageze mu rukiko hari cyo mu Faransa byita ngo présumé n'umuntu ukekwa utaraba confirmé uracari mu rukiko uracari mu bazwa ntidi birakanije ko bagushaka kwa Rwanda baguhamya icaha wakoze utaracemera cyangwa gucemezwa n'amategeko ako nukomeza kudandaza inkuru zigize ibyaha nta buhamya ubifitiye n'ubundi umutekano uracabura cyane
tubaye ikaze mwese kuri Joshua Entertainment muri wa mwanya mwiza mukunda muri benshi w'ibiganiro tubagezaho. Nk'ibisanzwe reka dutangire dushimira abantu bose bamaze gukora subscribe. Imana ihore ibagirira neza, namwe tubifuriza gutera imbere ko bukeye nuko bwije, ndetse nawe utarayikora tugusaba kuyikora kugira ngo dukomeze tujyane nawe, tubane nawe, tukugezeho ibyiza ku gihe. Muri uyu mwanya rero turi kumwe n'umutumirwa muri kubona imbere yanyu, si umushyitsi hano, ni umusangwa, si ubwa mbere agiye kugaragara hano, ni umusesenguzi mwiza. Twagiye tuganira nawe ku bamukurikiye baramwumvishe, n'uno munsi rero tugiye kuba tuganira nawe, ariko reka tumwiyegereze atangire yivuga yibwira abadukurikiye. Sawa murakoze. Ntabwo turi abashyitsi hano kuri Joshua Entertainment, muri abasangwa. twe turi abasangwa. Nitwa Gifizi Bonfils, ndi umuturage hano Kayole, nkaba nkora no ku kinyamakuru cyitwa Mirunda TV1. Bagenda bakora subscribe. Abantu bose bakeneye kuduteza imbere, bumva umutima mwiza, bagende badusure kuri Mirunda TV1, bazasanga ibiganiro byacu byiza, bakora subscribe, share na comment. Bizatugaragariza ko mudukurikira, kandi tuzahagira inama, muzatugira n'inama muri comment, mutubwire ibyo tugomba kongeramo n'ibyo twohindura, kuko turi abantu twemera kugirwa inama. Murakoze cyane. Nuko tuguhaye ikaze rero, kandi wisanzure hano, hanyuma twiganirire. Mumeze mutari ku bundi? Oya, turi aho ngaho, tumeze neza. Ta satani nkuko bazaba. Ta satani. Ese ubundi yoba mu bantu gute, umuntu wakijijwe? Satani uriya n'Imana ngo uzose bigira ikibuga mu mutima w'umuntu, Oya. Satani ariko nta kibuga agira ku mutima w'umuntu, nta mwanya agira ku muntu wakijijwe. Iyo wakijijwe, Satani arasohoka. Ariko yoza gusura ngira ngo agutera imishumi. Uriya ntazaheba, ariko nta kibanza bafitemo. Ni mayi. Ni kumuzarendo. Izina ryiza rya Satani kabisa ni muzarendo. Ni umuzarendo Satani. Muzarendo kabisa. Yanze guheba ikibi. Yanze guheba, ariko buriya yarananiwe no kugerageza gusa. Ariko tuzubona ko ari abakunda bazarendo. Kimwe nyine nuko hari abakorera Satani. Hari imitima yabo nyine abayihaye Satani, kimwe n'abazarendo n'abandi bateye gutyo. Ariko turi amahoro rwose, tubyutse neza. Gusa uyu muhano ufite ikibazo. Twari tugira umugabo umwe warwanaga na Satani ijoro n'amanywa ahangaha, akarwana n'amapepo y'abantu, amajosi yikubye, ananiwe guhindukira, abana barize bananiwe guceceka. Hari igihe Satani aza gutera mu rugo, umwana akamurera ntaceceke. Uwo mugabo yarabishoboye none. Uwo ni umwe mu muhana cyangwa hari abandi yari umwe. None yarimutse ngo yagiye imbere Rwayi. None uko Kayole mw'abantu tugende Rwayi dukurikira umukozi w'Imana, kuko nta wundi. Hari ko hari abakozi b'Imana ni benshi cyane. Oya. Ese wowe wo kwisengera bite? Buriya gusenga twese turasenga, ariko hari ufite iyo mpano yo gusengera abandi. Yego. Ko bavuga se ko ari ukwizera guka, ahubwo nyine ko abantu bigatuma baje gusengesha. Ukwizera guka, reka nkubwire. Turuzi hano mu Rwanda ni bakeya. Rero ntawe, ni bakeya urwaza umwana nijoro ngo ahamagare undi muntu. Pasiteri wewe. Hariho ngo bazahungura igitabo n'iyinga, azamaga kubita gucya n'iyinga, mwese mugahurira mu kanisa yashika, ukazubona karafuragurika naho ari buze gusoma. None umupasiteri utagira amasengesho, aho abakristo bazabigira uduma ntinjirane nabo, aho ntazasura abakristo biwe. Baramubwira ngo ubundi Bibiliya iravuga ngo y'urwaye ngo uhamagara abakuru b'itorero bakurambike ibiganza. Umurwayi azarwara agakira akaza gushima mu kanisa, pasiteri atarigeze amusura.
nuko abataramuhamagaye kandi bibiri ivuga ngo nimugwara muhamagara ababizi uko ntibaba bamuhamagaye bakabitangaza ninga ngo runaka aragwara. ikibazo ahubwo kiri mu bakristo rero Bakubwire batamenye icanditswe uko kivuga barabitangaza ninga ngo runaka aragwaye. Pastor agategera ku gatuti kuriya mukristo azozana ama isadaka yishimwe ko yakize ataramusengera. Ni ukuvuga ngo akunda gusarura aho atabizi. Nuko konga ko karagaciyemwo abapasteri mugende mwegera abakristo banyu uwarubagize yagerwaye kandi bitari ivyo oya siko je sinemezanya nawe reka twikomereza ikiganiro cyo kizo kirundi munsi batisubikira ariko tuzokigarukaho. Yes, reka rero twiganirire kubiriho ku ma social media nibyo tugiye kuba tuganira nkawe nk'umusesenguzi. Hari ibyo ugenda usobanura mu bitekerezo byawe bidakuyeho iby'abandi. Nawe udukurikiye uwo mwanya uri hasi wa komanteri n'uwawe kugaragarizamo igitekerezo cyawe kuri iki kiganiro cyangwa se ku byo turi kuganira. Ku ma social media muri no minsi bitewe nyine n'ibibazo cyangwa se n'inkuru zagiye zivugwa cyane cyane muri community yacu hano muri Kenya, ariko kubera ko biri ku ma social media navuga byageze ku isi hose nyine. Hari igihari cyo gusa cyangwa se gushakira ngo ubutabera kuri social media. Icyo nicyo tugiye kuba twavuga mu busesenguzi bwawe. Ese urabona ko ikibazo cyahabaye gikwiriye nyine gushakirwa ubutabera kuri social media? Iyo ikintu kitabaye kiza gishakirwa umutahutaba. Ubutabera bushakirwa mu nkiko, bushakirwa mu mategeko. Iyo hari cyahungabanyije uburenganzira, ariko iyo uburenganzira butahungabanyijwe uzuja gushakira umuti aho udashakirwa kandi kuko nyine nta kiba cyabaye. Kuko urebye hari inkuru yose igize ikintu cyose kigize icyaha kija mu mategeko, kuko mu mategeko hari ibihano biteganyijwe. Uwakoze iki ahanishwa iki, uwakoze iki ahanishwa iki. Ariko iyo nyine kitabaye kuri social media uza kuhasebereza uwundi kugira nyine ngupfe kumwanika gusa. Nose social media ntaho zavuganira umuntu cyangwa se zatanga nyine ubuvugizi ku muntu hanyuma amategeko agakora ubutabera. Keka watari telefone bakarangisha. Cyangwe bagusanze wakubitiwe wagiriwe nawe uraryamye, social media ikarangisha ivuga ati twasanze umuntu ahari wabuze benewe. Ibyo birashoboka. Tuzubona ko niyo batora abantu bakoze ama accident wenda mu majoro ugaca mu gitondo ugaca kuri radio bakavuga ati hari umuntu ufite ibyangombwa ibi ari mu bitaro yarayakoze accident wenda yatowe na police cyangwa yatowe n'undi muntu. Ibyo social media bikora. Ariko wenda naba nagukubise cyangwa nagutemye wamara ukaja kuri social media ngo dore runaka yatemye kuboko aho igufasha iki? Social media si mu rukiko. Hari tegeko mu birere hano. Cyo gituma kuri social media haba kuvuga inkuru icabaye. Kuri social media wo kwigisha. Kugira ngo abantu wenda bahinduke. Kuri social media utabariza umuntu wagize gute wagize ibyago kumutabariza. Ariko nta butabera yobonera gute utabarije uwarenganye. Nibyo nakubwiye ngo ushobora gusangaho wenda wagiriye accident ka gutabariza. Ariko namara warenganye mu buryo bundi bw'ihohoterwa. Ihohoterwa ni irihe ritoje mu mategeko? Rega nta hohoterwa amategeko atagira. Ni ukuvuga ngo
ibintu byinshi bigize iminsi bituredinga amategeko arabivuga amategeko avuga umuntu wakoze viole hari igihano gahanishwa kandi ndahanirwa kuri social media hajanwa mu mategeko kandi mu mategeko urushika bakakwaka ibimenyetso wenda wowe uko ubibona gusa hari ikibazo kimwe gihaba bikunze kuba cyane ku bantu agakora ibintu mu bushake byamara kumenyekana akabyita viole kandi mu by'ukuri mutangira itari viole turuzi nkano muri Kenya hano dutuye ni gakeya ikintu n'abanyana muri Kenya wo kubitira umugore wawe mu nzu umuturanye wawe ku ruhande ariko iyo byabaye exaggereza zamagara polisi njya umuturanye ni uzutabaza ariko ntawokorerwa viole ari mu nzu ngo avuze induru ngo umuturanye areke gutabara siko ariko tiwokingurira umuntu ubishaka ngo usuna mukingurira ubishaka agenda ari yambuye yambari yagayaga mbwa nawe frero numara muzo kuvuga ngo hawe viole mushukunda viole bahabaye wakoze ubishaka okay usobanuye neza none nko mu busesenguzi bwawe icitwa ubutabera nyine icaganye ya social media cyari guhera hehe kuri wowe ni ukuvuga ngo niba nsanze wakubitiye umwana kujana kuri polisi mbere y'umuryango w'uwo mwana hari wirukira kuri polisi mbere y'umuryango hari icaha kigize hari icaha gihita kija kuri polisi directement wenda wakubita umwana mukomerekeje siko cyangwe wa viole umwana wanje umujana kuri polisi ugahita umujana ku bitaro kuko muri viole harimo ingwara nyinshi zishobora kugira gute zishobora kwanduriraho ukabiripotinga muri polisi ukabijana ukamujana kwa muganga bagapima bakareba bakamuproteje bakamuheza ico bita ngo na ubuvuzi bwa mbere siko ico gihe wamara kumujana kuri polisi wamara kuripotinga uwamuviole wenda akaba yosaba imbabazi kuko ga nabisha abantu abafashe imbugita bakica abantu bazababarirwa kaswe viole kandi basanga viole yakoze urwego iriho bakamushira mu rwego hagakatirwa hari na bishaka kuvuga ngo viole iyo tuvuze viole abantu bakazumva ko igomba kuba viole ishingiye ku busambanyi oya gukubita ni viole kumena inzu yawe uza kwiba buriya baya viole ni nishi bivana nuko na kategori ibiriho ariko rero icambere witabaza ubutabera kuko icakozwe kigize icaha. Urakoze cyane reka tugume tuganire kuri iki kibazo n'ubundi cyo gushakira ubutabera muri social media. Byagaragaye yuko ikibazo cabereye muri communauté yacu y'abanyamurenge kiri gushakirwa ubutabera mu yindi communauté itari iyacu. Ibyo sinzi ico aho wakivuga iki. Ubu butabera buri hano bitwirwa tudandaza hari ikintu abantu batazi. YouTube ni ubudandaza. Tuzubona ko hari company zishinzwe gukusanya takataka. Zirahari. Tibaza bazigurisha cyane. Tuzuhura hano nabacokora bikoreye iby'ama plastique byashize n'ibindi bintu byose byataye igihe. Bazaje ngenda kuyigurisha. Cyane biragurwa. No kuvuga ngo cy'abantu bagomba kumenya
iyi ni YouTube ni ubudandaza kandi ikikwinjiriza ifaranga cyose wokidandaza nk'abo tuvuze hari abadandaza takataka ntabwo tibadandaza tibakuramo ifaranga jewe ushobora gufata inkuru yawe jewe nkayidandaza ikaninjiriza amafaranga telemake ko hano muri Kenya dufite icyo bita freedom speech buri muntu afite uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo byiwe ariko dufite uburenganzira bwo kuvogera turuwazo undi muntu hari amategeko abiribita nicyo gituma hano kuri YouTube tubohazanye uburenganzira tubohaje kwashakira uburenganzira oya nugukoresha ikiganiro nuguheza ari amakuru ntabwo ari uburenganzira ubutaberagiye kugushakira oya agiye kudandaza ya nkuru yawe nimba ari inkuru nziza imeze neza ishimishije ni sawa nimba ari inkuru imeze nk'izo za takataka tuvuga nayo areshira ku isoko nibona abayigura kuko gare company zigura takataka imyanda ubigereranyije rero nk'ubwo butabera bwo kuri social media buriya ni imyanda babazana kuko ubutabera ngiye kubushakira ubutabera nija mu rukiko njya kuri polisi wakorewe ihohoterwa ndagushoreye ngo ufashe ukuboko kujanye ku rukiko uyu muntu yakorewe ihohoterwa 1 2 3 afite ibimenyetso bigaragaza nyiri kubukora hakitaba ubutabera nguko naguteye intambwe kuvana aho wari uri mu bwigunge nakujanye mu mategeko wenda kuba rero ibyo wise ubucuruzi nyine bitaracururijwe muri community n'ubundi yacu reka nkoreshe terme wari ukoresheje bikaja gucururizwa mu yindi community ubona ko ariho hagaragaye cyase habonetse isoko ryagutse yego none hino YouTube turuziye bakora biriya bita ngo bakora bina bisa na audience bakorera kuri YouTube bahuza abantu benshi bafite ngo space buriya space ntabwo ikemura ikibazo niyihamagarira abantu kandi abantu bakaza gutegera ibihari byaba bibi byaba bimeze gute barabitegerera n'ubucuruzi ako mu bitegera birashoboka ko hari uwaba afite igisubizo nturuzi ko cyo bita marketing ufite abagenda bamamaza siko burya bamamaza si bo banyiri byashara ariko bavuze induru bashobora kubona moduka yatwo kugenda bamamaza ariko nyiri byashara arahari niyo urubuze kubona inyungu ni YouTube abavuga inkuru benshi si bo banyiri inyungu ifite ababavugisha bishaka kuvuga ko ubutabera twamaze kumenya ubushakirwa ni mu mategeko kuri YouTube ni ibintu bibiri ni gusebanya no kwacururiza kandi ni ikihe cyokemuke YouTube nta prezigira nta bushinja cyagira ni barategera nibamara gutegera yategerewe n'abantu 30,000 nyiri ya channel iwarabara amafaranga yinjiye wewe wagaye gutanga inkuru utangire ugwane n'umutima utangire gutekereza ibyo wavuze by'ukuri bimenye inda ibintu bizabyariki ugishake ukibure sawa turakomeza tuganire n'ubundi nk'umusesenguzi ukomeza usesengure ubitekerezo byakubyumva bitangiye yego ariko usesengura ntabwo ari ukuri ni ibitekerezo byawe n'abadukurikiye bafite ibitekerezo byabo niyo mpamvu uwo mwanya wa commentaire mujye mutangamo ibitekerezo byanyu biradufasha cyane commentaire turazisoma ibyo guhindura turabihindura ibyo gukosora turabikosora kandi tubaha agaciro cyane igitekerezo cyawe ni ingenzi ucandike ntunanirwe kugitanga aho ngaho uvuge wo kubyumva n'uyu muvandimwe niko ari kubyumva muciswe rero ubutabera hagaragayemo ubushinjacyaha
sinzi rero icyo wabivugaho. si byo nakubwiye se ni ubucuruzi ariko hari ubwo ushobora gucuruza risike zikaruta intere. Ubushinjacyaha wewe wagiye kuvuga ikintu kimwe ngo ushike winjijemo ibindi bitatu kandi bigize icyaha. Iyo uvuze ngo nibs nta bihamya ufite ngomba kugujana amategeko. Jewe sinje kuri YouTube ndagukoresha amategeko. Numara gushika utangire gusobanura kandi rero kwereka ko gabiza bigora umuntu ushobora kuba arakubwiriye amakuru ari ku muhanda muzagara muri kiko yihakanira. Numara utangire kugwana no gushaka ibisubizo udafitiye ibihamya. Numara kubura ibihamya ya nkuru yawe ibigize icaha. Niba gukubita fine niba ariko batagufunze bakagukubita fine usange ijya views waruha utekereza kuri buze gutradinga usange fine bagukubise iraruta ijya views waruha utekerezamo. Nukuvuga ngo wacururije muri risk. Waremesheje ibyashara byawe niko kuremesha ibyashara mu isoko rimwe mayimayi. Watwaye ibyashara byawe wiremeresheje muri risk. Swata amasasu navuga ushobora kubita utabicuruje ushobora kugwa muri ya soko cyangwa ibyashara bikagwamo ukabisigamo. Bishaka kuvuga iki? Wewe woshiraho inkuru itarukuri udafite ibimenyetso ukaja muri prison ya channel ya waruhaye korera ukabura itaye de bashaka kugukubita fine ugasanga intere wari kushakamo urayibuze truwa ushobora kugiriramo n'ingorane z'ubuzima bwawe kuko abantu ntibareactinga kimwe. Abantu bareactinga kwinshi. haba uburyo abantu bateye gutandukanye. Tuzubona ko hari abantu baza barakara bagatera n'imbugita. Yego ushobora kuzasebya umuntu mwahura wewe waba bivuze ari ugutwika kwa YouTube. Iwe wamwanitse ku isi yose kandi wenda makuru n'ukuri ntafite ibihamya. Mwahura kamugutera imbugita. Rero tureke gukora inkuru kabari kuyahura. Mu gihe ari ukuri iyo nkuru yiceceke kandi ufite ibimenyetso. Umwana waje yapfuye jewe nyirawe sinje kurega. Leta ubundi buri umuntu n'uwabantu babiri. Umuntu n'uwa famille ari wo muryango avukamo umuntu akabuwa leta. Nabata iyo jewe mfushije umwana waje wenda kumugari ngweze example tuba tuganira nawe ubu nyine kikubita hasi kitaba Imana kuko gupfa sinzo gupfa nzoja mu ijuru kandi kuja mu ijuru no gusinzira biri bavuga ngo abasinziriye bumva bazakanguka n'undi bayabumva kitaba Imana. Noneho ukavuza induru uti runaka aradusize hano hanze uzi kiza gikorwa niki barahurura bakaza leta ikaza uwa mbere ufatwa wa mbere ni wewe niwe twari turi kumwe cyangwa se mba turi bane turi batanu aho twari turi murafatwa mwese uzi step zikurikira baza babaza family cause atese aba bantu bombi hari kibazo bari bagirana family kavuga ati yeme mu byukuri nta kibazo bari bagirana none se muratekereza ko uyu muvandimwe ushobora kuba yishwe wenda family kavuga ati kubera environment yararimwe n'abantu bari bari kumwe nta hantu dukiye kuri turwo rwaturuka leta ikavuga ati aho kubera ko twe dushaka ibimenyetso ejo bidasubirwaho ejo umuntu ngo azaze kurega
ngo umuntu wiwe yarishwe bakamujana mu bitaro bagakora icyo bita autopsy. Autopsy hari igaragaza icisha umuntu nimba yapfuye yishwe nimba ari indwara ko hari umutima ushobora kumuhagarara isaha yawe yagira utari urwaye wari wavuga umutima ugahagarara. Hari umusaza ni mukuru wacu uretse gupfa mu Rwanda Pasteur Mugajo ku Kiziba yari yicaye hanze amaze koga hasoma Bibiliya isaha ziragera babona ko yikabusa hasi ngo baje gufata umutwira wigende mu juru ariko basigara bafata umubiri isafari yamaze kurangira. Ico gihe ni example tanze umuntu agapfa cyari kigeze niyo agapfa bitunguranye autopsy ravyerekana noneho bagakora ico bita rapport medical igaragaza ngo uyu muntu yishwe niki final bakabaheza kopi imwe mu bitaro gasigara yindi. Igihe cyose hozoza umuntu uvuga ngo yaje kuregera wa muntu ngo yarishwe bagenda mu bitaro aho yaguye bakavuga bati umuntu runaka arakomplaininga ko umuntu yapfuye ku matariki angahe yaguye mu bitaro bakagaragaza ese abaganga bakoze autopsy bavuze iki bazavuga ko igipimo cyo kwa muganga ngo nitagishwe impaka bishaka kuvuga iki iyo uvuze ngo umuntu waguye mu bitaro ngo yishwe n'umuntu kandi bitaro bitaragaragaje ko yishwe kandi nyiri muntu atagiye kurega uburi murema inkuru z'impimbano kandi zigize icyaha zishobora kukujana mu butabera cyangwa se nibyo bita gushinyagura kuko umuntu umuhamba mu nda uburi gushinyagura kandi gushinyagura ni icyaha. Urakoze cyane uri kuganira neza uri gusesengura neza kandi ibyo ni ibitekerezo byawe n'ubundi abadukurikiye barakomeza nabo batanga ibitekerezo byabo. Hari ijambo waruvuze nyine ko abantu bareactinga nabi hari abakorewe icyaha abari kuregwa cyangwa gushinjwa bareactinga nyine nabi muri iyi case rero cyangwa se muri kugushaka ubutabera cyangwa se guhururiza cyangwa se nyine kugutabariza hajemo kesi y'umutekano ku bari kubikora ku bari gushakisha cyangwa se gutabariza ndetse no mu bari ku ruhande rw'abari gushinjwa ibyaha ndetse n'ama message bagiye bayerekana. Hari n'uwo nabonye kuri space yabaye cyangwa se kuri live yabaye kwa Parigent umushinjwa yuko yateye ubwoba abibyivugira wenyine ati ndetse anasaba imbabazi ko yakoreshejwe n'umujinya kuba yavuga amagambo asa nyine nayo gutera ubwoba. Kuri no ku ruhande rero rw'abari gutabariza cyangwa se gushakisha iyo justice kuri social media bari gutanga izo kesi yuko hari umutekano mukeya ku buzima bwabo. Wabivuga hiki hano muri Kenya dutuye habamwe abinzira nyinshi hari abantu bishakira muri settlement bakavuga ngo bagize umutekano muke kugira ngo baje muri safe house babajane haza bavuga ngo bagize umutekano muke ibyo birashoboka umutekano mukeya kugira ngo uzamuviremo kesa kuja hanze iyo birashoboka. Icyakabiri uriya mugabo naje namutegereye ilafa ari kubanza kumenya ngo se icyatumye avuga biriya bintu niki nibyo nakubwiye ni ukuvuga ngo nibyo nakubwiye ngo bareactinga iyo aza guhura inukwerekure iyo aza guhura n'umwe mu bakoze biriya biganiro kurabona reaction yari imeze gute. Nuwe ku ruhande rwa ntubibonamo nk'amakosa yuko ushobora kurenga amarangamutima nyine nk'umuntu muzima kuvuga ikintu udashobora kuba wasubiramo cyangwa se nawe nk'uko wari wabivuze mu magambo ya mbere gukora ikintu ugasa n'uwimanitse
Yego. ubona ko nawe asa n'uwimanitse nubwo yakoresheje avuga ngo yakoreshejwe umujinya. yego nibyo nakubwiye hari ugukora inkuru usa n'uwawe wimanika n'ureactinga nawe agasa nawe n'uhawe kwimanika iruhande. Mu bigaragara uriya muntu yarababaye cyane ababazwa n'inkuru idafite fact bari kugerekaho umuvandimwe we gusa abantu bagize na Nyagasani arabivuga agaragaza amarangamutima ariko iyo aza kuba nkundi ntiyari kuvuga yari gukora ariko kuba yaravuze akabyerekana uwo ntubona ko ari ibimenyetso bimushinja. yego nakubwiye ngo bagize Nyagasani bano batanze abantu batega ubwoba bagize Nyagasani kuba iba mukange ntiyabamurye yibamurye kwa muri Kenya gaturahazi tituwatuye ibihumbi 50 birahagije kwica abantu nka batandatu pobitanga bakabije kandi sans suite sans poursuite kandi ntawe no bimenye uri umunyamakuru utaregistra amategeko ifo kureba aho ukorera nonse gato turi kuganira yego ko turasesengura nibyo nshaka kubwira gato ukiraho kuri aba baterwa ubwoba haramutse hagize ikibabaho ntubona ko uriya wanditse iriya message byamufata. yego haramutse yagize ikibabayeho nibyo nakubwiye enquête niyo yoheraho ariko nabo tibinzira gukomeza gukora ibyaha ngo babonye ubizobazwa kuko bishobora gukora ku bantu benshi uriya adafite mu ruhare siko wenda ntibituruka no mwariko mukeka bigaturuka ahandi koga muri zino za YouTube muzanduranye n'abantu benshi nukora inkuru zisa no kwimanika uzanduranye n'abantu benshi ubona mu kwiza rwa none urweje rwo guhitana utagize control de langage ibyo uvuga akazi kawe gakore neza wirinda kwanduranya n'abantu. Ico mvuga kwanduranya n'abantu niki ntabwo narimwe dushigikira abantu bakora ibyaha narimwe habe narimwe titubashigikira n'amakosa kuri kesi muri abo gabanyabyaha rero naba bavuga inkuru zitarizo bari muri abo banyabyaha. Kuri kesi y'umutekano ushaka gutanga ibitekerezo nyine byawe nk'ukuri kubitangaho kuri kesi y'umutekano. Yes, kuvuga ngo wabuze umutekano hagaragaye uri gutera ubwoba hagaragara n'abadekara nyine ko bawufite iryo terabwoba ryabagezeho uri muri iyi nzi mu kubishira ku karubanda nyine gutya ku ruhande cyane rw'uri gutera ubwoba ni kubibona nuko yananiwe yarananiwe ariko uri gutera ubwoba yarananiwe uza gukora biriya ntazavuga ntazavuga iyo aza kubikora yarananiwe iyo aza kubikora cyangwa iyo aje kugira abatekinisiye ntabwo ari kuri yabarakoze ni n'ibintu yanavuze ntawe yagishije inama wenda uwo mugira inama ariko iyo aza kugira umugira inama ntabwo ari kuri yabarabikoze ntiyari kuvuga ntiyari no kwandika message ntiyari no kugira ntibari no kuzamenya no nabikoze kandi bigakunda ku ruhande rw'uri guterwa ubwoba uyu agenda yiryamira yicecekera nagabanye ibyaha uriye ntaca azamutwara yarananiwe gusa nakomeza azishobora kuba atazonanirwa ko niko bibona yego ntabwo biri kure nukomeza inkuru zidafite igihamya uzishobora kutazasakuza kutazogukanga noneho iwe mukanga kavamwe muri ese kubera ko udatekereza ko kubera ko umva ko kumutera ubwo bari arico kibazo inkuru zisabanye ko atari ca ikibazo ntigikemurwa n'ikindi kibazo nyine ubundi ilafa ari kureba ngo sura mu ntica tumye vuga niki hakozwe inkuru zisebanye zidafite fact kuvuga kose gasi kwiza
kuvuga ibitari ibyo udafitiye ibihamya. Ubundi inkuru igize icyaha n'ubundi twaranabivuze wihamya ageze mu rukiko. Wihamya ageze mu rukiko. Hari cyo mu Faransa bazita ngo ni présumé n'umuntu ukekwa utaraba confirmé. Uracari mu rukiko, uracari mu bazwa birakanije ko bagushaka kwa Rwanda baguhamya icyaha wakoze utaracemera cyangwa ngo ucemezwe n'amategeko. Ako nukomeza kudandaza inkuru zigize ibyaha nta buhamya ubifitiye, n'ubundi umutekano uracawubura cyane. Ibyo ni ibitekerezo byawe n'ubundi reka dusa n'abagana ku musozo. Tanga inama kuri izi kesi nyine zose zihari, cyane nyine kuri tuvuzeho iyo gushaka ubutabera kuri social media. Soza utanga inama. Nabonye nk'ushize space ngo yakozwe n'umugabo w'u Rwanda ayikora nyine ngo ku bibazo biri hano muri Kenya. I Rwanda ibo barenze n'imikino yacu babita viole. Iyi ni imikino ibo barayirenze, bababarira abakoze jenoside. Kanswe abantu bahaye bakina imikino y'abahaze ngo bagize guteva ngo habaye kiniki. Nakubwiye ngo inama nimwe irinde inkuru igize icyaha kwihamya umuntu itaraja mu rukiko. Icya kabiri, irinde gukora inkuru uherereye ku ruhande rumwe utabajije urundi ruhande. Keka iyo ari inkuru itagize icyaha cyangwa turuzi nk'uno muhungu uno mugabo wabyivugiye muri Canada wasoya message n'ibiki hiriya ni inkuru niwe wabyivugiye tibisaba urundi ruhande. Ariko inkuru igize icyaha kiriho abantu babiri irinde kugira ugihamya, kuko hari ababifitiye uburenganzira bwo kubihamya n'urukiko. Kandi rero aba YouTubers tugende tumenye ko risk hari cyo baza bita muri iyo biga ibintu bya trading, hari cyo bita ngo ni risk management. Ifo ku managing ama risk ukamenya ngo sino risk iramutse ibaye ntiyo bandende kuruta intereshakamo. Hakaba ico bita hari umurongo baza bavuga muri trading bita ngo ni bawita ngo ni stop loss. Ni umurongo washizeho trade yawe utagomba kurenga. Mu biganiro byawe shiramo stop loss, ugira imirongo utarenga, umenya ngo ningera hano zaba ndenze muri wa murongo utukura ushobora kumbyarira ibibazo. Uhagarike ibiganiro byawe, uhagarike inkuru zidafite ibihamya, urindire inkiko zikora akazi kazo. Kandi nuje gutabariza umuntu wimujana kuri social media, mujane mu butabera ashobora kubona ubutabera aramutse afite ibihamya by'icyaha yakorewe. Urakoze cyane rero ku bitekerezo byawe utanze kuri risesengura. Rero reka tugushimire ndetse n'abari badukurikiye reka tubashimire. Commentaire zanyu zirahabwa agaciro cyane. Ibi byari ibitekerezo byiwe nawe byawe no birahabwa agaciro. Urakoze cyane. Sawa murakoze namwe, mugire umunsi mwiza.